Wangalizi watukufu wa hele bango la Komori kaunga mridunga wezi lirada zinuizo gasi harma umji wa kombani ya washili ajali ya mro ikao yende na ujiri makatianu harma nyumba ya Dublutol ikao ngamona we namne kaundo le janda hailo lendao na uvua nyondo kaunga mridungao ngasi harma umji wa kombani harma umro ya kombani do ndo mahala nikao nyumba yinu yende na ujia mro waide mna nyumba wa koko hatu mzaze wa bishara ndo kaundo mridungao ide mna nyumba wa koko hatu mzaze wa bishara ama kabajaka ya mruan namni kadore sara pasaze information shaya umrongo mhali kabisa wa mahala nikao ndo rilio mhali kabisa usanga wendao na uitabisha iziungo mahala nikao lulio kamjoke makati anunga si harma wakati wa nsahankavu kabisa yabo harma umra ikao doria shoyunu kabati sima ikao ndo shilo namba maji shauka ya wanduende na uzima umro unu yode mana ikao ngamona ko mro unu ngojivuli yao banu hata wende ukaze kifu wende na ukaza kifu umro unu haukaya kabati mba maji ikao ngio harma omkabala huo wandungo banu ontipia shakabati za ufanya harma mvawa husumba maji haukaya mba maji ngio tabu kabisa ambali raha karitina usibitifu ukayavaka ya mru harmani bayin raha kartujua mro unwali sahindini ye wandi sahindini alemuradi ngamunawe namne kaudo mro ulio abunge wangalizi watukufu hatu ikaudo monao ngamunao mro namna wendele yao ya karmabanu kaenga si harma umji wa kombani ya washili hundu mra wa kombani tu wakemna nyumba woyo na nyumba wa koko hatu mzaza bishara demna nyumba henda na mvua mro makatiano wandu washukuri yao haukaya kabajaka mruwan amma wetimna nyumba kaunga bopaya vanu ijeke amba ukaya wandu wakaupiha haubaka watoto shaya mna nyumba kwa kuhatu kawe hakaulala homasihu shabo msana yeuka ya harmai nyumba yake mwana ahe msana ya harmai nyumba za wana ahe hau hadisi na utsabu haba zimanu wajuhu ama imna nyumba hende na mvua mro sharaha kartuju wa eza jiri hindini eza nisa hindini almuradi yode namne kawo dormabianu kaya kabati mru ikao hakaya harimwa imna nyumba woi kabati mru ikao hakaya harimwa nyumba woi au karmabanu kaya koko hatu mzaza bishara yeuka harmai nyumba yaho wana ahe bomsana yukar mwenye bahe wana he bomsana inamrika wa hakuira hopareni yehumuona kayuka ya hobarazani haulaulia wandu yeuka hobarazani haulaulia wandu na uona wezi silamu ikaungwa virawe yabo na utsabu haba zimaino wajuhu yuno wana hobarazani ho amma na nyumba wewe ujafanya makazi ya hema siho omwenje unjia izilera zini kaunga hasana harmanongo yeza sana ne jawu mro wanjia sababu hindi nira hakartujua kartina usibitifu kaya ezajiri hindini karitujua hata marongo tuka yontipia omhimundo kaya kabatipaya karibu rijoka hamba ukaya watoto waka upiha au wakamura ka upiha banu kartujua shakabatipaya banu alilepaya ngiyo hule lepaya ngiyo hule ne nyumba wanduka ko Mateo yeba omro ununjia hairini sisi kartina usibitifu omuhimundo kaya umronjia nyumba ijivulia hata ihisa au kakabati maji nyumba dukanengoni mweze taabu za maji sazireme harma bavula washili mafusu harma umjua kombani ya washili kaundo rilio wakanga si harma umjua kombani ya washili ngasi harma umraya wa kombani dwe ngasi harma le daho la kuko hatu kwa bishara ani udahoni hakuko hatu kwa bishara wa mistwahi kodumala ni kaudo henda na unjia omro harma mna nyumba wa hahe demna nyumba wa hahe mna nyumba wa toli kaonge hodingoni mweze nyumba za ho wana hahe yuwabodo bahani kaundo bahenda baunjia omro ikao hata habasa ngasi na aminifu ukaya kabajaka ya mndu harmani bayo
silaye simju huyu kaja kaya harumwe nyumba yishano ka haina mbahindikao ikaya harumwe nyumba yinu abo ngwa hivenza yende ukaya kabaja kaya namna ya ukaya wandu washinde wanjie ukaya umrovu hodani hata uheyabonze nge wandu wakaujoka ya avanjia mro wandu watsanganya abantu mashababi ngamwaona abantu pia ukao wajoshinda wazimo mro unu shane nge bantu bakamba maji Denge bakayamba maji shanga mtuka ya wandu wafuao ogwe hamakode ani hamabana ya magaya yodi wandu wafuao hautawa sise nyumba bonti wasise to libonti iliwo mro kuneze mvu utijenda mahala honga jina shao muhimu dokaya kabati mru atwaliha uhunda daba saini nge ngamonao wangaliziwa hatu ngajuka ya heni sandongo hamada zinu zahenda na ujiri si utsaha osoni mwe serikali mavamana wa daula ikao ngwarende sao wariundrie shawiri harumale bavula washiri na dimani bakaye mbawa ya husu ekozepo harimwa omkabala unu haukaya ikaja zinu ngazinda na jiri ladda wajori hubiri kabula ilie jazinu zishinde zende na uhungana na malalao ama honda dabasa rahaka tushinda na honda na jawabu Mwenyezi Mungu tujeleke banu zinogwe kaungizo mtwalaani haukaya suka juma uzishe meziza haina usiku haina wakati rahundwa ni ndongo hamada zinu suka juma ushemeza ya ukaya naruhubiriwa nyumba isa ngenda uda usabonti ukaya lebo ngilo zero kabisa likaundo live kwao ile nyumba ivulie bonti labda beso mrongo jopo haze mfumbaro abongero jotsa hawa mkao waongozao ya daula ya hatu haswa wananyasi wahekozepo imavamana ikawatendea yemba wainu wariundie taratibu hauharakifu za fikira na zitendo au kayange bidio mabavu yanu yahubiriwa haukaya ejazinu kaza twenda hata zidoti muhenda mna yinu engeenga sina mbawa hamada hiyo ya ukida warisaidie harwa makafa jayanu ikaendo hanza ya jiri zida halera ndiso shemeza na rewanda zinarifikiriwa haukaya izode zamwe hansini yabo do fikiria wanadamu do wauni wanadamu ikao ngo harma tabu wakati kao de jazinu za jiri abonge ngaronda Mwenyezi Mungu engedi ngohi fikra inu ishiliwa itwaliliwa itwamradini irumishihe iliyo wakazi waunihe ukaenda tukanduka ya harmale bavu la washili dimani amahame gartabi hao ikanongo hamadazini zijiri yabodo kao mrovu helini hata bas ujisize shakabatina mna ya rushinda wadiriki enyumba isivuwe kamili au kaya uzima tibasi makati hamada yani ikanga bomba tsahankavu ani wakati wa tsahankavu hamada unu kabatu shindo buha mbama aji ya urumia wandu wazime mro hamada unu abonge wangalizu hatu amuna ukaya umro usaukaza kifu ngovulia uvonti kamuna ukaya umro usangovulia uvonti na sumbo lukaya tampakana vani kabati roho ijo ukaya iroha asibabu uno mro unu kabati mru ya koza ya kaya haka harma nyumba hanza ya rohe au dhuriha au wakitaundu wa wanao no mro unu kabati hata mrikao hakoza shaumuhimu hanzar moneseni eza kazi jiri abasayinu rihundane na mashawiri wasoni mwele shirika la koze warihunra ene na shawiri dingo ya ukaza nongozinu kazi sinyangu abonge ni waruka ndo mridungao muhimu do humnikane za jiri dazinu umronjia tunambiza hatu mzaza bishara manamna ramabiaoni kwa hatu kwa bishara mzaza hani ni wasaya shasi wasaya uoko kwa hatu umronjia harmemna nyumba wa hahikao yehenda na ulala kaunge udingoni mweze nyumba za huwa na hahe almuradi kajaundriha yabo kabajabu hamjuhu yabo kabati mru yakoza itoka yonti alhamdulillah ngar shukuri yao ukayabo kajarende ya nyangu boya kayajanda ha hamadadinu bika uhuwa kabati mru kao ahitelefu shando kaya omro wele na unjia katujua sababu eza tungeza hindini hata mpakanda yabo zejama salam na ushukuria kabla rahareja ungu wa mitambo do shukuria ya mashabab ze juhudi za hao haukaya inuti mbana nyangu haukaya waonesa ze juhudi za hao za ukangewa kana mwaye
za kwa washinde wazimo mrounu rahawe jakaya uhe haju wajuka wazifanya shaka bajaka tartibu hau karno kaya ezisimazi hanga kamsimene dalili ya ukaya ovano wako vuo mrounu ngabo simata shinu nukashina hata mnakomba ngabo zisimaza zingiza nyumba yinu nukabati hata mnakomba abonge narombe Mwenyezi Mungu mvua yinye wajau sha wajau naridirikiwa na ndongo hamadazi Now. Arjovuke kamgwa benzi abunge hata mpakada yabo ze jamaa pia salamu wa matawfiki la billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khairal jazaa ahsantum tamonao kumna nyumba hende aridi saula wazana mtawa yoridi sosayo leo tujuro tudogo kauga monao yakaya poliho garanzauri wahe aboye mna nyumba haka kule mbidi ya kule mbidi handisi wa bundo upande wa juu upande wa mbani ndo kawabaki sha upande wa juu handisa bundo ihosiha ya mbidi ya mbani kaundo ya kayekoli yonde ya henda na unjia ombi hata mpakanda yabo za jamaa pia salamu maraba mingi gajona na wakati wa saya ekamye zingwa venti